This was the building of communication tower. Yes. Yeah, they budget salata. بيجي البنياوي بخور غير فوسليه They started the أبر جرا جواي راديو. and this is also the tower of communication. Radio. The media guys in here and How many? 14 guys here. Yes. In this building, just this building. Just in this building? Yes. How many total? More than 40. More than 40. What? Visited 3 chip. No, still how much? For our Kazana ve ceviz konuyor mu? Belki 5 ton elektrik kazana. maybe the drop was more than 5 tons of explosive materials. Biturmazım. كسرين To kill everybody. İşte yekil bir tane, yekil ceviz tane. لسه عم يشيلوا من تحت They drop it here, one here, and الحين داخلين هنا our people, like you see, they're still saving our people and the construction. We have a question, please, if you can give us. No, personal. Hiç. فقط هنا اللي ديرك رقاب هلدینه قوبشی یعنی رشان رقاب شینده قربان بدن شكون السوزك دا يان امي غازات بجنيان قدمي يعني قبول لك اب ولات كرداي روش آوایه خوینا شهیدایه خوینا رستمایه خوینا شیلانایه خوینا خباتایه تجار ام دخوینا خود نابهرن ام الکولان ابن حتی ولات خو ازمان ولات خو بجی بکن ام جی دولت ناو نتوی دخوازن به تایبت هف پیمانا کوالاسیونا گلهمبری ترور داعش سکنه دوی ازمان روجاوای کردستان باکور سوریه یگو بخوینا خورد و کچ ما هاتی رزگار کرن بپاراستن ازمان ما دوی بپاراستن لسر عرده کس نکارم ما لسر عرده ما داعش کنان ما همی هز تروریست کنان ما حمایت مروفهی حمیه کرج هزن تروریست لی ازمان ما وک ارکک اخلاقی و قانونی ناو نتویت خواستن گو ایرو رونن ازمان ما بپاراستن ام دبن خطریه گدن وک گل وک ملت وک هزا گو هری با اخلاق گل همبری ترور داعش سکنی والإيران بالبسارة في ولاتي ونجود باريس نكيد ببرامده شما وزارو كبت خد العامات درباز دكين شما في كارز سختتك كارز شتا دستن شتا شما وريد شتا كوفي بلدي خد العامات درباز بكين ما زمير وجداني وتنيجي هذا صور قراندم بك ترجمة بكم جيلي بكم بكت
she says you can blocking this airstrike happening here and this killing happening here. Why you don't halting that? Actually, she told our sons is fighting with you in Raqqa against the terrorism, and under your eyes now, this place is attacked. Wali. خورد ميرا رقاي شاردكن والبار خاددن حمي قالي رزقاردكن يرو والبرشيد زيفرن بسقر يا خرابيتكن قملات ما قصد دقة العام درباس كام قد في قبول لكن واليوم ذاكنا امريكا بري صاروا كلمة دانا رقاي وين بجي بلا بشقر يا مابكي دبعد هذا تلك تابيشنا بيدي تابيشنا روشافة تابيشنا بالبجالي كردا صاروا كلمة خلاندن بلاني بشقر يا مابكي كرامي وش تلك يعني Tamam ya. At first we request from United States. They send our sons to Raqqa and we fighting with them in Raqqa, and they have to support us here in Rojava and ban and blocking the Turkish aggression against us here and fighting us from back. بلقي شهيد انا معلش شهيدين ام دخوازن امريكا بشقر يا مابكي دخوازن حماية تاع مابكي Supporting us and protecting us. فاشيست I want there is this number here. And they you know they lost their sons here, so they got this big number. That's family. لديها مواقف واضحة من الهجمات